Nagdayo pa sa syudad ni Legazpi si Tatay Guillermo kang barangay Bantulinaw, Aroroy, Masbate City. Ngani magpartisipar sa sarong roadshow may kainaraman sa capital formation para sa micro, small and medium enterprises o MSME sa startup business na pig-organisar kan Securities and Exchange Commission sa Legazpi ka nakaaging semana. Sabi niya, bentay na nag-aatindir sa mga siring na aktibidad. Huli ta syertong mapauswag inikang kaaraman niya sa pagnenegosyo. Saro kaya siya sa mga bagong nagpurbar maglaog sa agriventure. So good that the government is organizing this kind of seminars kasi sa mga private nagbibigay din sila but with payment. Dito sa government bukod sa proving na ang kanilang technology, libreng binibigay nila sa mga negosyante. Labi sa 140 MSMEs ang nagpartisipar sa aktibidad. Presente man sa pagtiripon si Securities and Exchange Commission Commissioner Attorney Carlo Bello. Sigun kay Bello, parte ang pagtiripon sa nationwide roadshow kan sa indang komisyon. Na obhetong makapagiras ni mga kaaraman o impormasyon urog na sa mga saradit na negosyante. Sabi niya, sa tabang kang crowdfunding system kang komisyon, may kasurog na ang mga MSMEs. However, 67% of our MSMEs continue to experience credit constraint. Most of them rely on internal resources for their capital needs, while those who apply for traditional bank loans face tedious documentation, high interest rates, and mandatory collateral requirements. Further, the recent economic slowdown due to the COVID-19 crisis has exacerbated our MSME's poor financial position. Hence, in our continuous bid for financial inclusion, we recognize that there really is a need to broaden the financial instruments available for MSMEs. Laom naman ni Securities and Exchange Commission Legazpi Director Norma Tan Olaya na maibitaran na kan mga partisipantes ang pagkalugi sa negosyo. The source of the money that will be used as capital for the business is actually sourced from the investor, from the investing public. So, ang nagre-present po ngayon sa ating roadshows are what we call the crowdfunding intermediary. Sila po ang nag-provide ng portal kung saan nagmi-meet yung investors on one side and the business sectors, yung mga negosyante na nangangailangan ng puhunan. So, doon po ang sourcing nito through the platform. Pwede siyang mag-rehistro as issuer dito sa crowdfunding portal and doon niya i-disclose yung kanyang project, yung kanyang business, yung kanyang proposals, and then yun ay pinipresent nitong platform sa investing public. Worldwide ang kanyang investing public. So that platform can actually generate for the business yung needed capital. Mientras tanto, ininaay kasyam na roadshow na pigpangenotan kan Securities and Exchange Commission. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.